Det finns också många andra vittnesmål om massakrer och lidande som den serbiska civilbefolkningen har utstått i Bosnien och Kroatien. Det är många massgravar som man hittade, och det förhåller faktiskt sig så att flesta massgravar som hittades i Bosnien är de över civila serber. Det finns också många massgravar som grävdes fram med närvaro av representanter för FN, EG och utländska journalister. Sådana oberoende vittnesmål svensk massmedia kallar för serbisk propaganda, samtidigt som alla uttalanden från muslimer, till och med anonyma radioamatörer, slås upp stort som sanning från kriget. Selekterad nyhetsförmedling bekräftas också i följande exempel. Svenska medier skrev dagligen och talade om en serb som anklagas för våldtäkt och mord på 28 muslimska kvinnor. Samtidigt när man talade om denne Branislav Herak hade man materialet med berättelser från muslimen Alija Selimagić som ingående talade om våldtäkter och mord på över 170 civila serber. Njemu su ruke svezale iza leđa. I kad su mu svezale ruke iza leđa, pa su mu doveli mene. Povali ga na zemlju i rekli meni, Alija kolje. Ako neće klati, onda će mene zaklati. Ja sam rekao, ja odustajim, no neće ništa sigurno. Jeste zaklali tog čovjeka? Po naređenju jesam. Kako ste ga zaklali? Bile su mu ruke vezane iza leđa. I? Nož sam uzeo u desnu ruku, a lijevu ruku sam stavio njemu na usta. Zašto mu sam? Da ne viče. I? Pa sam ga tu zaklao. Pokažite nam kako to izgleda. To je bilo evo ovako. Jesu ostali Srbi koji su bili na groblju tu gledali to? Pa bilo njeha više i žena je bilo, a bilo i djece isto. Jesu gledali sve to? Pa posmotrac. Kako se zvao taj Srbin koga ste na groblju zaklali? Milan Mitrić. Milan Mitrić koga ste zaklali na groblju imao i porodicu. Čeri, koliko ih imao? Imao i 3 čerke. Šta je bilo s njima? Ona si bila silovata. Ko ih je silovao? Od 12 godina silovo je Vetir Hošić. Ovu drugu? Treća je bila, imala 13 godina. Ko je nju silovao? Enes Holić. A ovu treću? Ona je imala 14 godina, to sam silovao ja. Je li ima majka bila tu dok ste ih silovali? Majka je bila tude. Je li gledala to? Jeste. Jesu one vikale, jesu se opirale? Jeste. I šta ste vi uradili? Jeste ih tukli? Zaklali smo jednu od prije. Nakon silovanja ste ih zaklali? Da. Koji ste vi zaklali? Matera, to li djece. Kako ste zaklali? Stavili ruku na usta pa je zaklao. Čime? Nože. A ove ostale koje je zaklao? Vetir Hošić, Enes Holić i Sijad Mojčin. Koliko ste zaklali tad Srba u Kostrošu? Ne mogu da se sjetim, a mogu sam tako od prilike. Od prilike koliko? Mogu tako sve da sastavim, sve da izbrojeno. Pa bilo negdje 60-70 duša je bilo. Tog dana ste zaklali? Da.